Orang yang suka minta dengan orang ni tuan-tuan, bila dia tak ada, dia nak, dia minta pada orang. Tahu apa yang Allah akan bagi kat dia? Allah akan letakkan dalam hatinya rasa miskin. Dia akan sentiasa rasa tak cukup. Orang yang menahan diri dia daripada minta pada orang, Allah akan masukkan dalam hatinya rasa kaya, rasa cukup. Nabi SAW sebut, orang yang minta pada orang, nanti dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan sekeping daging pun tak ada di muka dia. Tak ada sekeping daging pun di muka dia. Sepotong daging pun tak ada. Orang yang suka minta-minta pada orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW sebut, orang yang suka minta-minta pada orang ni, maka dia memperbanyakkan api-api dalam neraka. Jadi pilihlah, kata Nabi SAW, kamu nak bagi sikit ke, kamu nak bagi banyak ke, api-api dalam neraka bila kita suka minta-minta dengan orang atas benda yang kita dah